agus dar na rit a dal mi sé Assassin's Creed Valhalla or chur mi críoch éiad a mi dulich nach de raimi ar a streame a cha chofate hu ge seachget uair a híte ga críoch a chur éid agus son cóhexe ha seachget uair a híte je videoin ac ar YouTube ule guléir. So vi ge mar bliana is barach je díoch a bhí clích Assassin's Creed Valhalla a bhí ar a bhí ann ar son críoch ar a stream. So brí dúla bheit sin rudbeic a gebich an ráta déna. Ach ai, so a choir bheach ach an mu dhéin. A dachuid mi ein Assassin's Creed Valhalla agus mi ein Assassin's Creed Valhalla Wrath of the Druids agus sé sin an DLC a hastéichte an an éing an sa bheith Julie Feiles sas. So Assassin's Creed Valhalla is chiad allamach. Cháirt erm. Chluich mi seach go dúid a híte a fé mís gym cháirt. Cháirt erm go mór. Stalam na gemich in Assassin's Creed geharid an join ure is leis go bhfuil éidir glúasad na saisce ar RPG na báist na gceimh mar Origins, Odyssey agus Valhalla. A mis muin go ré amachchas a tríú sin go ré Odyssey heast a fer a searlam. Mar a thuirs mís mi clúiche Assassin's Creed Valhalla. Hih caran far a bhfuil stéichte bheit ui a bharach gacham sa nuair a bheit stéichte an in níirehí agus sé sin tíadach caran chiad cóiciúr an gin chéime agus a cáirde ha an assassin. So ceis go leor ach a bhí dulbh Stavanger go Shropshire ha canamad well ba chuirtar a barach go bhí an Stavanger. Ach sé get bheith ráatan an bheachsa agus get a bheith bagichin cíanal ann mar a hairú lára gan an gemichin Ubisoft dénan. Chuirt ar an gomór, chuirt a scíalchrum agus na characterin. Chat a gopur a thuúlarú a díachat ach go háirit chuirt ar is scíalach le Ivor the Boneless be sin chuachgáil. Cha gan mi cús animir an sin a bhílig ach fe sin ar Lèirmheas agus bheit rit an inch nach adal a hef Valhalla agus Giahin agus a sin can an inch nach I gá hén bal action ounce na dáin an sa rad can an a taispanig na Gia mar go bich ach ula go léad chuirtarúm bheit má chuirtarúm nuair a chial mi thuga a chiún seachcan jo rá agus a mis mun sin chiad trip a chluich mi an. Bheit mi díach ar críoch a gur ar Assassin's Creed Odyssey agus bheit mi dúil sin a díist really. Ach sé gemme go mairt ar jaalichte a hawn get ha coloch rís anna imimeach dói ha brúteach. Mis mun sin go sin car an chemme a gemme anna dói is a go bhfuil borop agus go bhfuil na character an seo generate nach déan na character an sa na gemich in éile. Fiús na character an maithe mar go buch. So nuair a chial mi go bheith cumasach á is go díreach bhí an gemme i chluich mar a gemme a héin náte bhí i fiachin rí smun sin ó I bhfuil seo mar Odyssey ha seoid í ailte bh Odyssey rit mar sin. Mis mun sin go féimeáil can úne a gáil itar a dá a gemme. Is am son brín becin a bharach éiad Wrath of the Druid a chluich mi becan éiad is stream cuideach go mé éoch a chuir sin cuideach. Chuirtarúm Marneach ag go bhfuil ui ans na míon sin ha rutan go mac cear mi é. Ach chréit mi go bhí clúiche game Assassin's Creed ar son is go F3 a hecasc. No, cha bhíú díreach a clúiche game in Assassin's Creed ar son sin. Chuirtarúm a Julie Feiles an hain má hain dhéana clúiche Círa agus a Sein an. Ula go léir a mis mun sin
Chará a scíalach búlacha taingach sa scíalach fríomh gheime. Chará na daimh sin idir na characterin, agus páirte sin sé go bhfuil scíalach ní éon éhar a bhí dal i gait gin éile. Smar sin chanéal is go an teolach ar a bhfuil bhealach ann, really. A chuirtarm go mór chuirt na imríonn is go chuchulainn agus chuid sin character néile nach cha bhíl ní sian. Chuirt sin go mór ha mí níist character a go sapait le slug chuchulainn agus a sin tíireach. Na bheit mí riamh a géirí bó cem a computer sin níiad na níise. Agus chuirtarm chuideach charáid go fata sin chluich mí ar san mú heachgúan am smú sin, agus a tuigh amú dhéanamh. Ach a thuh cean méid a ghéime bheit sin fatan an seaar an bheach san na bheith Valhalla sin bheith Valhalla ráata agus rámhór gása ach le Wrath of the Druids tú an éing haid nas chumasíthe gút a bhí dal gan thuláte. Bhí sé dúil háas a hán nach chéad gaiamh nío corca an sa gheime, frí sin mo chria ach bharachar sin bós a mar sin chaning sé ma ha dolach lich Assassin's Creed Valhalla ma ha éidirich bháin go mór Wrath of the Druid ein. Mu réú éidirich is ha géirí ritcin mar sin ma ha uiachad an na lachlanich, ma ha uiachad an gemichin Assassin's Creed agus gemichin can mar Dark Souls, ha mi feikin táir buí ag Dark Souls ar Valhalla goharid anna cuit na boss fights. In aniu an Wrath of the Druids, bha mi héna sé an tír dal mar sé boss fo Dark Souls a seo sin na haun. So ha uiachad an snúirtan sin bháling mór Valhalla ein. A bhí sin san áisiach bháling ein an a féal riche. Ha an thuamhas ann sé géime fata ann ha cean teta má luigstú be an agus má gaachstú as nu sin má hílastú sin nuair mi se fe teta agus sé scéalach ín nach a hán nuair í seachad ar cuid sinna na Britain ha ddíach ann ar san uair in na chud rí se cloch mar go buch. So mar sin bháling Assassin's Creed Valhalla ein an a féalrich agus ma ha dul ein Assassin's Creed Valhalla bháling mór Wrath of the Druid ein. Ma ha caiad Cluicheamaid cartí airút an bheachsa. Díach a bhí caiiseach Michael agus a sabat sin airútan. Mis mun sin go raibh joga am a han. Hanéomí ar the Siege of Paris a Cluicheas sin na DLC eile. Ha miad léir fes na léir ha cantí na chéile búlacha me sin so hí sin. Ach, in náfléanna bechar go bí dá DLC an. An had gin bheach go Ragnarok an am a visid, so bí sin ín sin ach. Agus fer ile i dhéirchaltas níos sé fa rumor se fa ha seo fahan. Ach i dhéirchaltas ans an DLC eile bí cumas agad dal gannéile an scianach. Agus ma ha sin fíd ní mi sin ar Cluicheamaid gunse go bí gunse go bí bí sin dal gannéile an scianach Cluicheamaid. So sin na chanin féal réist agus féir san DLC sin agus Cluich Wrath of the Druid at a hán. Súna go chuite go ha chanéimú críocha chud ar Valhalla san Wrath of the Druid a Cluich. Féimú ire a dhéon neannach réit mi bhfuil níide sin bra art, so mar réil fíor uiachad anna Valhalla ach ma hair san Wrath of the Druid a Cluich. Jean sin Pauline sin ha. Ma jo in a féal réiche is go bíocha.